Inovativni proizvod sirove i fritane smeše za glaziranje keramičkih i emajliranje metalnih proizvoda je novina na tržištu, jer se njegova proizvodnja bazira isključivo na domaćim mineralnim sirovinama, kojih u našoj zemlji ima u izobilju. Naš inovativni proizvod sirove i fritane smeše za glaziranje keramičkih proizvoda i emajliranje metalnih proizvoda je novina na tržištu. Kod nas se trenutno za tu namenu isključivo koriste skupocene uvozne frite bazirane na osnovu skupocenih metalnih oksida, dok se naš inovativni proizvod bazira isključivo na prirodne, domaće, autentične mineralne sirovine i zbog toga je znatno jeftiniji. Kupci ovog našeg inovativnog proizvoda su sve fabrike metalnih i keramičkih proizvoda. Proizvodnja ovog našeg inovativnog proizvoda je veoma jednostavna. Sastoji se u sušenju prirodnom ili prinudnom mineralnih sirovina, meljavi istih od 0 do 500 mikrona, zatim mešanje u mikserima i pakovanje u vrećama od 50 kg ili u džambo džakovima od 1000 kg. Primene sirovih smeša za glazura je isti i standardni kao što se i vekovima primenjuje. Meljava se nastavlja u glazirnim mlinovima uz dodatak određenih pigmenata i drugih ingredijenata i dobija se smeša. Posle pečenja na temperaturama od 800 do 1200 stepeni dobijaju se divni proizvodi, keramički, metalni, sa transparentnim, mat i svim mogućim i potrebnim glazurama koje kupci žele.